apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Masaya nga iti istor aginatang dama ng asunta idi lakay. Mano atawin ng tinapalabas, ngam di damat kinargaan. Madlaw man kami nasan aja istor tinagustuhan da bakit? Jay dagamit. Sa maysa, makumikom da iti trabaho da. Anya nga tano abangan taday jay lakay. Sigaman bakit? No may papaniti ka kastabaan katawanan mo. At napanunot mo, may lako ta? Groceries, karne, bangus, kanat natin kuman. At pagpunan ta. At damat basit urnong talakay. Saan sabot mo manay dayjay bakit? Di aglong tapay laang. Kasano ngay no saan nga agklik ti negosyo pampanunutan bakit? Amangan numalo kita, kat di ka makabayad. Mayat ti lokasyon ti dagakan istor aginatang damanang. Ado ti lumablabas at tao ijay. Siga no kayat mo di ipadas ta. Suportaran kalat ta bakit? No manugot kayo kan Manong Miller, abangan mi kumati istor aginatang yumanang. No saan nyo akargaan Kas makita mo, adati trabaho mi lakay ko. Ginatang mila ang daydi adaga ta magustuhan mi ti lokasyon na. No kasta nga rod, mabalin nga abangan mi manang. Wala ano kaya tiyo, anya ti ila ko yu aya. Groceries, frozen foods, kadnat natin manang. Mano ti abang ngay. Kasaritak pa'y ni Manong yo, no mano ti maibagana. Agyaman ak manang, i-text naktulat ta no mano tapno ang mumi. Kaano akargaan nyo aya? Intun umay abulan. Urayik laang tilon ko, tapno adda igatang mi iti ilako mi. Kan ti gastusan mi no ilakad mi ti permit mi. Kan maigatang pahigayam iti pintor, ta pinturan mi ti istor sakbay nga ag-display kami, manang. Pinturan mo ni Roger ti istor aginatang damanang mo asunta ide. Ulay, nakaw. Wala na, ta ag-display kami to iti lako mi ijay. No kasta, agnegosyo kay mo gayaman kan lakay mo. Wala na, naggapo iti utang ti puunan. Ngam, ipadas mi lataan. Wala, sayang mo laang dayjay no saan ang makargaan. Un nga rod nana, talo atawanan tinapalabas, sipod ginatang dama ng dayjay, ngam di namot na asikaso. Agpada mo ngamin kinlakay nang agtrab-trabaho. Isu nga abangan mi pa'y nana. Mayat na panunot mo. Adamo laang nga ti paggatangan may no kwa. Aglako kay mo't iti karne, kas kada bangus Un nana, kasta ti plano mi kanlakay ko. At damat gaya mong tin-display da uliv ala ako da. Aya, Un bakit? Nalabsak ita kinilakay na itay. ado ka di mo lang ti customer da. Manmanong? Saan ba'y siguro nga mo dagiti kalugaran tayo? Nakasaritam ka di ti kapsat ko. Well, yung mapagbit lang. Awan inted na kang ka. Ay nawaw, anya ko matitid na kanya. Ti bayad ti abang ang nagsaritaan mi Awan pa'y bakal. Ano sa mga urayan, tama ikatlong aldaw dalaang ita. Ang mga nooan pa'y naglakwan dagi dyan. Kumusta nga'y ulib? Naimbaglaangan tayo may kamanang. Adam siguro naglakwan niyaw. Manmanulaang, ngam no kasapulan nyo ti abang mi, bayadak itan manang. Iso ti ginagarak. Mabiit lang nga rod ta itid ko. Apay nga'y aman mano ti customer yaw. Gagangay na siguro manang. Makalawas mi pailaan ngamin ngaglaklako. Oh, adti ti abang mi para itaabulan manang. Bayada kun takno malpasan. Agyaman na. No adda ka asi ti Diyos kat manayunan ti customer mi. Nayunan minto ti itid mi kada kayo manang.
Rumbang lang tapno patas mo't. Ay nawaw, imado tila kuyo Makatawan la ang sipod ng rugi kayo. Ngamnay, ado matan tinaka-display. Gapuday takada kayo a customer mi, Nana Narcisa. Deserve yo kinla kay mo, tanagagat kayo madadwa. Mangikilo ka man kay di iti bangus na kong. 2 piraso laang. Sige Nana, agpili kayo. Kumpurumbidita. Prismat siguro tapangus ala ko yaw. Kay dil-deliver dalaang itay agsapan Nana. Iso akay kayat kumit ti kumagatang dito ita pristila ko yaw. Sinigang ngay Nana, gumatang kayo. Aywan, sinigang pa'y gayam. Adati kamatis ijay balay ng may mayat lang tano adati sinigang. Ikanak iti may sanak ko. Anya pa'y Nana. Day talaan. Ang mga numasod ki di ti kwarta nga intugot ko. Makiis-is tambayak pa'y man, Olive. Sige laang Nanang. Sa dino tinagkapan nyo ayan. Iti ayan ni Uncle mo Pipeng. Ay nawaw. Anya nga'y tinaramid iti ayan ni Uncle Pipeng. Napan ko la ida sinarungkaran. Kag kumusta mo tin nga iti panaglako yung kanla kay Mau. Kasi ti apo Nanang adu mo tin tigmadgatan. Ay kat mayat ano kasta. Saan kayo amalugay? Nanang, at damot laang ng soki mi. Iso akampante kami kinilakay ko. Naimbag laangan na panunot yung abangan ti istor aginatang damanang yaw. Saan damot laangan masango kan manong mo amiler. Tagtrap-trabaho damot adwa. Sikapay laang ti makaam mo iti istor ita Roger lakay. Ay nawaw, sige ngay bakit? Ilakad ko pa'y man ti permit na. Ayun, panagre-renew man gaya man. Nga rod, pila man nun. Anya nga tanong siya klatan ti mangilakad bakit? Sikat agbantay dya store. Siya kun, tadamot laang daddo mga ilakad ko. Sige. At dati tulbag itibag ko amaron, alaam to ijay. Bakit? At ka di agi deliver ita? Ayun, at agi deliver iti tilapia, itlog kan karne. Sigurado maahusto ti total sakbay abayadang. Kano maira na amapan ni Manang, itad mo madlaang ang tibayad ti abang ta. Areglado? Bakit? Sa dinot ayan ni Uleb, jak mo makita. Inlakad na ti permit me, Manang. Kasta ka de. Ay, agtuka ko ay Manang. Umay ko kumaalaan ti bayad ti abang yo. Tibilin ni bakit ko kat 3,000 kanutitid ko kada kayo, Manang. Nasaya at mat taninayunan yo. Kas makita, kat adumatan ti suki yo. Manang, kan iso ka nung amintin ka rin akin ka. Agyaman ta nakabayad kay malangon. Ha? Ay, na yaman na, Manang. Agyaman kami mo, taimpaabang yu ti istoryo kada kami. Agresign ako niti trabaho, Miller. Ay naman, apeng agresign ka nga Ipadas ko mamati ag negosyo. agnegosyo ka mat ko nang. Wan, iso ang masapol a pumanaw da ulib kan Roger ijay, takarga akon ti istorta. Ape ang papanawam ita, kadagbaybayad damot iti abang. Kukwa tamot day jay, adakar bangak amang papanaw kadakwada, no kaano akayat ko. Di ka mo tagpampanunot bakit? Sa dino ngayon ti papananda no papanawam ita. Gaputa makitam nga to ti customer da, agawam manan. No anya ti desisyon ko, iso ti masurot. Diyak ang mukhang gasunta. No ape nga agresign ka nga mingkat mayat mo ti trabaho. Kaya't kumangarot ti ag negosyo. Anya kalakit di mo. Imayak, tanapatag ti ibagak ng kaading ko. Anya ti ibagam Manang? Saan min nga ipaabang ti istormay? Ha? Saan kamot siguro atulang, tapno di mo manggag ti imbagak? Apoy adi yun ipaabang Manang. Adda ka di sabali nga agabang? Awan mo kit, day. Ngam kaya't kumati ag negosyo.
Anya? Ikan kayo iti makalawas a pawayway, tapno makabirok kayo iti sabali a pagabangan nyo. Ay nawaw. Apay akas tamot kan manang. No anya ti imbagak, isulatan ti aramiden nyo. Kukuha mi mat daytoy. Adda karbangan mi nga agdesisyon, kat no anya man ti desisyon may, iso ti masurot. No kasta, agnegosyo mo't tandaman ang asunta. Wan lakay. Kasan mo ngayon nagitila ako ta. Jak nga rudang mo. Agaman niya nga ro ti maramidan ta. No kasta ti desisyon da. Agsapol talatan iti sabali a pagabangan ta. Sayang lakay. Jak maawatan no apay akas di ni manang kanyak. Agbaybayad tamot iti abang. Uy nga ro bakit? Sakit makalawas lang ti pawayway nga na. Kasaritak tuman dagiti sokit ha. Ang mga no addaan mo dagiti ay. Ora siyak mat bakit? Agsalubsoda ka dagiti kagayam ko. Barang adda may suro da. Iti anya agapaw apapanawam da olive kan Roger iti istor nga abangan da sika asunta. Wan atag negosyo akmed nanang. Ay nawaw. Adda trabaho saan ka daig? Nag-resign na ko nanang. Anya? Nauma akong magtrab-trabaho. Kaya't kumatan ti ag negosyo. Agpudno ka man kanya. Apalam ka da iti kapsat mo? Naa, iti anya aga po nga apalak ida nanang. Amumot aday di a negosyo ti pagbibiyagan da. Ay nawaw, kukuha mi mo day nga istor nanang. Adda karbangan mi amang papanaw kadakwada, no kaano akayat may. Anya? Anya di nadamag ka. Papanawon da kayo kanumot ni Asunta. Wan nga rod na. Ay nawaw, apay kanaw. Agab-abang kayaw, saan ka day? Wan na. Agbaybayad kami mat. Ngamti ko na ni manang kukot ag negosyo da kanumatan. Nakita na lang apimig sa tinigusyo yaw. Kastamutan ti aramiden na. Narigat di ag sa unana. Awan mo't laang maaramidan mi takukwada mat ti istor. Pagakaran nyo ngayon. Awan pa'y nabirukan mi nana. Amangan kit din o addaam mo yung. Adda bakan ti iti abay ti laundry shop ti kaanakak. Isu na laang ata saan analawa. Ngam adumaki di ti lumablabas. Asino ti mabalin ang makontak nana? No kayat mau, mapan mo kitaan, takasarita mo laangan ti akin kukwa. Agsaludsud ka iti laundry shop, ta isuro dakeng ka no asino ti kasaritam. Kisayak ti savings talakay. Ay nawaw, ita nga gapaw. Ilakad ko ti permit ko ita. Anya? Di mat imbaga keng ka nga ag negosyo akmet. Ay nabakit, managing bubukod kalaunay mate. Ay nawaw, para mat lang iti pamilyata ti aramidak. Di ka masyan iti kapsat mo aya. Apay kumaamasyanak keng kwana. Dak amo keng ka. Talaga atakas ti kaunggam. Dumagas kayo pa'y ana na Narsisa. Ha? Sa dino ti papanan nyo aya? Iti ayan ni Olive, apay ka day? Anya ti aramidan nyo ijay. Ay kwa, Adamat ti lakok dito'y nana. As-asideg pa'y. Saan kay amag na iti adayaw? adamo laang ngamin ti mapan kubayadan iti kabsat mo. Ah, inton maminsan to nga rod nana. Anyat gatangan nyo, Nana Narsisa. May sa kilo a karnit baboy nakong. Anya pa'y. Day talaang nakong. Kumusta mo tan ti panaglako yo ditoy? At dalata dagiti suki mi. Kun adamo laang baro-aro pa nana. Nasaya at mo't ano kasta. Uray kas deti inaramit ti kapsat mo, katuloy-tuloy latta ti panagnegosyo yo kun lakay mo. Day ti pagyamanan mi iti na marswa nana. Ato yung ti karni agat gatangan nyo. Agyaman aklaunay nana ah. Inton maminsan tumanan. Naa, di ka manglukat itaya. Makapasadot mo't lakay. Ay nawaw, ape ang makapasadot. San ka ting arapaap mo, tagnegosyo? Manmanumat ti gumatang. Anya, Labas-labasan dalaang matistor ko. nadamag na siguro tinaramid mo, iti kapsat mo ah. Naa, apay manan nga isublim ti napalabas.
Una, tadwa bulan mo, ngaglaknakaw. Ngam labas-labasan da kalaang mo dagiti tattao. Ang mga nadamag dati naramid mo iti kapsat mo, kat nadismayada kang ga. Ay, jak kaya't ti malugi lakay. Makamu kamot tayo namang sulbar iti parikot mo. Si kamot ti nagdesisyon nga agresen, dati ko namgat planom tagnegosyaw. Anya nga ita, daing tanti ka na abang, ti managing bubukaw dagas kang ga. Ay, nawaw! Di ka agbalin ang managing bubukod. Di mo apalan ti kabsat mo. Ag tinulong kay kitdi, iti kasta kat agbaligi kayo adwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubwata kon lakay. Ay nabaw, kasta ti kawas mo ang makimiting. Wun lakay. Adda ka di parikot. Panagkunam ka di kat may bagay ken ka ti kasta kawas mo. Ha? Agkita ka ti sabali abadom dita, tagpulis ka. Nakababa ti kasta kawas mo. Awan mo't makitak ama di itibadok. T-shirt kan islaks laang matiin suot ko lakay. Basta, agpulis ka. Diyan kumadisin ti akita na. Naa, saan mo't a-revealing ti kawas ko lakay? Saan nga rod ang makaayayo iti mata? Anya? Awanon ti ado asaw. Agpulis ka kitding. Anyan tulangan ti panunutan na iti kalugaran tayo. No kasta ti kawas mo arumwar. Ang mga no panunutan da abaybayan ka. Alawanan, agpulisan, tapno awan ti ado asaom. Ang mga no, saan apagayatan ti Diyos ti kasta akawas mo? Kunam tumanan kanya, nga oray presentable mo tin suot ko. Ay, nawaw! Apay akasta ti kawas mo, Mari Cristi? Oh, apay ka di mare. Nagbara ti panawon, ngam naka-jacket kakit din iti napuskol. Isumat nga rod ti kayat nilakay ko mare. Ay una yun day tang asawam. Ang mga no inraman naman ng ti Diyos. Ay, dandani mare. Ay, jak amo no relihiyoso nga agpaiso. Wano ar-aramatan na lang tinagan ti Diyos tapno kasla iso ti kangangatuan kan kalalaingan. Ay, jak man amo iti asawak mare. Ado ti amamok a relihiyoso ngam saan damot akasta. Saan daan nakalaslas tog nga agsasao. Naku nampay mare. Nilakay ko laang mantikas jay. Kaya't nakano nga ibingay ti sao ti Diyos. Ngam, hay, jak amo mare. Ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti meeting tayo, Mare. Agrubwa takit din tapno saan ta amaladaw. Ginatang magayam ti anak yu ti daga nga ilaklako da iji amyanan, tatarino. Way, nakaw. Ken madama nga patpatakder na iti balay da ijay. Wen nga rod, nakitak tipos ni Miriam iti Facebook. Ay, impos na gayam. Wen tata, kamaudyanan na, nagbunga meten dagiti sakripisyo na. Ado mo tinagdalanan na, sakbay ang nagatang na dayjay adaga. Wen nga rod tata, da kaminto ti sumaruno. Iparinubit mi met ti balay mi. Ay, wad palawain nyo pa'y Kastamat lang ti plano mi, tata. Anya nga minan ti gatangan nyo. Sardinas kuma. Makasilsida akmatan iti sardinas. Anya abranti kayat yo, tata. Konformidad. Agpapadamot lang amin na sardinas.
Apay ka no matakastoy ti ipupos ti putot ni Tata Reno. Ay nawaw, anya ti impos na aya. Ti balay nga ipatpatakder da Ay katbay ata ipos da, kukwada nga rod. Apay, masapol ka di nga ipos da amin. Na, apay akas tamanin ti panagsasaom. May parbang nga ti kasjay. Pagayatan ka di ti Diyos ti kasjay. Iraman mo man ngaminan ti Diyos. Sa bagay, anya nga minti amur na kita, kat di damat agbasbasa iti Biblia. No agsasao ka, kaslasi ka ti kangatuan. Pagayatan nga tamat ti Diyos ti kasta nga ramid mo, ha? Basta siya, amok ti Diyos, may saak ang namatay. No umapal ka, di mo iraman ti Diyos. Self-righteous ka mat amaysa. Tidamag ko kat adda kanupay mat balance ni Miriam, tata. Wait, pugnaw, tinadamag mo, Alex. Apay nga raw, masapol nga ipos na iti Facebook, kung saan mo't gaya ma-fully paid. Di ka maawatan ba raw? Sana may parbang tikas niya nga aramin, tata. Sana may parbang, ta sana pagayatan ti Diyos, kasta ka day. Amuyo mo't lagayam. Apay di yung pagbagaan ti anak yaw. Asino ka kuma amang ibaga iti kasta? Mamatyak mo't iti Diyos. Ngam saan kong ipanpanakil day ta? Saan ka nga okuman ti padak at tao? Di yung amo tilawlawatin nyo, tata. Saan tayo nga iraman ti Diyos kanag iti kilaw nga aramid tayaw? Yak man amo ka na kayo? Na kayo lang arudan ti matultulungan tapno saan kayo amayaw-awan? Kasta kayo pa'y mag... Anya tinagsaritaan nyo iti dayjay nga Alex, Tata Reno. Nagadumanin ay ti bagbagana. Apay kanumanan? Isukin kwa na ti dagakan balay nga ipatpatakder ti anak kao. Ay nawaw, kasano nga isyo? Saan apagayatan ti Diyos kung kuna namanan, Tata? Amumon Ay nawaw, no agsasaumot day tatao. Madlaw asaan anaragsak kadagiti naragpat ti pada na atao. Di kayat na siguro akan isutibida. Pudno launay day tatata, usaran na pa'y ti Diyos. Aramidin na ti amin tapno iso ti istaring. Maring agnakam kumamit din Maasarak mo't ngamin iti panagsasauna nung maminsan takunam na nasinaw. Namate ti kunana ngam nakalaslastog nga agsasaaw. No para kanya kat peke day jeng Alex, Tata. Saan akas di ti adda iti Biblia? Saan akas di ti aramid ti pudno anamati? Si kamano di pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Apay ka naman nanang. When ata feeling superior ka kano ngagsasaw. Ay nawaw, asino tinagibaga? Isuda. Anya, dakas ka di aya ti mangibingla iti sao ti Diyos ita apanawan. Saan matkit di adakas? Ngam no sobraan mat ti agsaw. Sabali matan asaritaan day ta anak ko. Di dala kayat ti makorektar na kita at tao. Awan ti karbengam amang ukom iti padam ataw anak ko. Aramidag lang ba't ti amok ahos taw na nang? Saan yung mamat na tagidag senday ta Na, apaya kasta ti kawas mo len Adda ka di parikot, Alex? Ti paldam ti parikot. Naimbagman tay manugot nila kay mo kasta ti isuot mo. Ay nawaw, awan mo makitak ama di iti kawas ko. No namati kakas kanya, maawatam ti kayat ko asawin. Ni level mat ti paldak, saan mat a revealing. Ay, awan mo. Kasi kamot no palubusan na kanila kay mo. No istrikto ka launay kinibakit mo, di na kam iramraman kan lakay ko. Sa bagay, anya ko matiam mo nila kay mo, may papaniti sa uti Diyos. Saan agaputagul ulimak kami laang, kat saan kami anamati iti Diyos. Saan kami laang nga main akas kang ka analastog nga agsasao, kan usaran na laang tinagan ti Diyos. Ay na, Lenny, agbasa ka man iti Biblia, tapno ammom ti tangtang abang. Manggag ijay balay tinagsaritaan nyo kan Alex, Lenny. Wen ata nakapikpik sa mga minti sa una day jay tata. Ay, pagparikotan na lang amin Amumat day jay lalaki. Religyoso ko no. Kasjay ay ati aramit ti namatay.
pakibiyangan na amin. No nadalaos ti intensyon na, ibaga na itinasayaat ka na tayo. Di na mapanunot day taa tati amuna kat isu ti kalalaingan, isu ti kangangatuan. Pagbalinin na tayo payan nga anya. Isu akatawaan ti daduma akalugaran tayo ti ibagbagana, ta sinubraan na ngamin. No agsasao kasla na dalos, no ukuman na tipada na atao, kasla perpekto. Sapay la ko maata maamiris na mutan lagi tabindot na. Amo mare, maasarak launa yun kanilakay mo. Apay nilakay ko, mare. Kunamlan asino akangatuan no agsasao. Agraman biag mi kinilakay ko kat pakibiyangan na. Pagparikutan na laamin abanag. Anya? Nakita na ti kawas ko iti na minsan. Kat nagado ti sa una. Kat presentabli mat ti kawas ko iti dayjay nga aldaw. Kagurgura ti Diyos ti kasta. Kuna namanan, mare. Kaslakas jay matlaang nga na amaray. Ay na talaga amang ibabain day tanga asawa. Ipagarup na a perpekto. Wen nga rod mare. Pagbalinin da kami matan nga anya iti kas di apa nagsasauna. Kas kang kwa na, namati kami mat iti Diyos. Ay, sabali nga rod mo't ti ugali day jay, mare. Siyak pa yun ti agmain iti kasta nga aramid na. Saan amasapul apakibiyangam ti biyag ti padam a tao si ka Alex? Pakibiyangan? Saan ba ta? Saan laang ani Marilene tinangaramidam iti kasjay? Kaaduan ka dagiti kalugaran tayo ket adu ti reklamo dakan ka. Saan lang kami na namati na kita? Isa akasta. Ni na maawatan ti bagbagak. Ay nawaw, pag ko naamit asaan daan na mati. Madlaw matitigaraw na. Naa, di mo ammo tilaw-lawatam Alex. Amok ti bagbaga kanya. Ibingbingay ko lang tinaadal ko kadakwada. Ngam di damot kayat ti dumngag. Kasano kumaapat dyan da ka? Kat kastama nga rod tiwagas mo. Nalastog ka no agsasao ka. Pagan ano da kumaadenggan nga itinalastog akaskan ka. Siyak pa'y gayam tinalastog. Wen ata di mo amo ti pagluglugaram. Mangibabain ka launay mo. Panagkunam ka di kat maragsakan ti Diyos kan ka no kasta ti aramid mo. Sa di daw ti papanam Rinaw, kabsat. Itayan ti anak ko ijay amyanan kapsaat. Ah, nalpasan ti balay da. Wain, nalpasan. Kano nga rod nga iti house blessing. Awan pa'y mat nadakamat na. Saan ko pa'y hindi anak kasarita, taadada pa'y lang iti simbaan. Mayat day ta. Naragsak ti biyag no adda Diyos iti biyag tayo. Pudno launa itanakunam. Ayun gayam, magbagaam man jay anak mo kapsat. Ah, apay ni Alex. Una ta self-righteous might. Kanayon na nga ibagaam na matay. Ng basura mo tirumrumor kingiwat na. No apay nga may napagparikotan na amin ang makita na. Agbalbaliw ka man, Alex. Anya? No kayat mo nga ibingay ti sao ti Diyos iti pada matao. Aramidum day ta, babaen iti nasaya at awagas. Di ka agsao akas lasika ti kangatuan ta nakababain. Nagipulong daman siguro kada kayon. Pudnumat nga min ti bagbagada may papanken ka. Dakas gaya man ti mangibinglay iti sao ti Diyos. Italangan amuak ah. Saan adakas no kayat mo nga ibinglay ti sao ti Diyos iti pada matao. Ngam di mo nga min sobraan na. Di ka agbalin a feeling perfecto. Kaaduan ka na iti kalugaran tayo kat non-believer na nang. Isa kasta. Sakitin da no da may baga kadakwada. Ay talaga amakangag ka takam malima nga mintar aramidam. Agbalbaliw ka tapno saan da ka akatawaan ti padam a tao. Apay ko mga agsakit tinakam mo kat pudno mo timbaga ni nanang. May sakamot, Christy. Ay nawaw, talaga ka di nga awan denggam asaw. Ipagarup mo akanayon asikati husto? Kasta tinamating ipanpanakkel mo? Agtal na ka mampay. Makaring-ring ka mo. Di mo kaya't amangag tibagbagak na amom akam mali ka. Pangaasim man. No talaga kamitlaang, isurum ngamin babaan itinasaya at awagas.
Di ka agsao akasla perpekto ka. Takasano apat yanda ka no kasta ti aramid mo. O kumam ti padam a tao. Adumanan ti impos ti anak yu ti Facebook na naton niya. Ay, talaga nga awan denggen na asaw. Maipapan iti Diyos mo ti bagbagana nana. Agkalintigan man nga minin Kaya't yu abuyaan nana. Saan balasan ko? Nakababain lakit di ti kasta. Ibagayo agbasa man iti Biblia nana. Nangatulauna yung ti panakita na iti bagina. Kasla perpekto. Wun, bagbaga akto manun no mapanak ijay balayda. I-delete mo man dagiti in-post mo iti Facebook, Alex. Iti anya aga po, i-delete ko na nang. Aging ga ka dita, kat di mo amo no apayakas jay dagiti kalugaran tayo kan ka. Awan na mo kabasol ko anya. Ay na di ka man naging dadalaws. Amom no anya tinaramid mo adida na gustuan. Dayta pa nagsasaom ti parikot, Alex. Ay nawaw. Oh, adda ginatang ko a Biblia para ken ka. Ha? Ay, ano kumamot na ita nanang? Agbasa ka manun. No adda ti di mo naawatan, agsaludsod ka. Tapno saan mo manen ama misinterpret dagiti mabasbasam dita. Anya? Mayat ti isam mo ita, Mari Kriste. Wena, tamano abulanan nga awan ti isyo nila kay kumare. Ayunan niya. Awanan tinangag ko nga istorya maipapan kang kuana. Saan mo din akong conformity pupos na iti Facebook, mare? Ay kat very good ano nagnakamat Mare. Sapay la kumata tuloy-tuloyan da ito'y, mare. Agbain mat siguron Mare. Talaga nga masinsun ti biyagyo tatareno. Anyat ti kayat mo asawan, Alex. Nakitak tilugan nga impos ti putot yo. Gimatang dagayam tilugan da. Ay way, narigat kami ti biyahe itayan da. Isa napilitan na gimatang da. Gusto tapno ada service da. Way, anda pakilugan na mapan makimisa. Saan kayo na mabanog ang magmag na tata? Makadlawak Ha? Awan mutan tinsawang mo anigatibaw may papanitilugan da. Ha? Deserve da ta nagagat da tata. Si kakadiday ta, Alex? Ni Tata Rino mo. Siyak na ito yan niya. Brand new Alex, tata. Ay nawaw! Kas namati, saan adakas no isuro tayo ti sao ti Diyos itipada tayo a tao. Ngam kuma, ibingay tayo babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Abay, aday ito'y lang ti inrimit mo, si Kaandro. Tay talaang nga rin tinabati iti sweldo, meron na bakit? Ay, nawaw, day ito'y lang tinabati iti sweldom kunam. Uy, Abay ngay, kurang pa'y day ito'y amaigatang iti bagas. kasano ko ma, kat nagadumot ti utang tayo, abay bayadak. At dapat ti loan tayo. Saan ka kumapay ang nagbayad ang? Ni bakit mo'y?
Automatic ang maikasay ti bayad ti loan tunggal agsweldo kami. Anya ngailangan ti magatang ti 1,000 ita. Adupay mo ti bagas tayo. Adamot lang ti abasto dagiti anak ta. Adda nga rod gatangag ko ma. Anya nga minti katanga maya. Ay basta, adda. Ay nawaw. Tila adda paggasgastusan. Kat amom lang arudan ang masoshort tayo. Naimbag abigat mo, Mari ni Risa. Kastamot ken ka, Mari Mirna. Anya ti masapul mo, Mare? Amangan no adda extra akwartam di ta, Mare. Extra akwarta ko nam. Ay sos, agpada talaang mo't amaaw-awanan, Mare. Ay, parikot kukit din. Pangusaram iti kwarta aya, Mare. Adda in-order ko iti online kat sumangputan inton Sabado. Ay nawaw, agpada tangarod ano kasta, Mare. Adamot in-order ko iti online. Awan amamum amabalin a pagutangan, Mare. Ni Nana Hilda, Mare. Damag ko kat nagpapautang kano dayjay. Isu na laeng tanapili kano iti pautangan na. Masapul an nalaing tanga agdrama. Iti kasta, agpautang. Impadas mon ti imutang ken kwa na, Mare. Saan pa'y, Mare? Ada plano. Ipadas mo man ngagpay sumare. Bagaan nakto no anya ti ibagana ken ka. No nawaya ka, di mapan ka iti ayanda inton biga. Anya ti gatangam ni Risa. Sa anak agumatang, Nana Hilda. Ay nawaw, anya nga rod ngay. Ay kwa, umutang ako man, wag pautang kayo Anya ti utangam aya. Kwarta ko manana. Kasapulak ngaming unay ti kwarta. Kunaklaki di no tilakok ti utangam. Ay saan, Nana? Kwarta ti utangag. No kayat yaw, isaldak ti ATM card ko iti 4 Nay, apay nga isaldam ti ATM card mo ngay. Kasapulak nga rod ti kwarta, Nana. Alan kaasyan nak kumamat. Pangusaram iti kwarta. Ay kwa, Nana. Masakit nga minti katugangak. Masapul nga agpawit kami iti igatang na iti agas na. Sige, pautangan ka. Ngam 2,500 laeng Ibatim ti ATM card mo, tapno makasigurado ak nga agbayad ka. Wen, Nana. Apaman amarilisan kami. Agbayad ak adagos kada kayo. Anya ngay, Mare, inikan na kanina na Hilda. Wen, Mare. Insaldak pa'y laang ti ATM card ko iti 4 Anya ngay ti inrason mo, Mare. Inbagak ang masakit ti katugangak, Mare. Ay nawaw, namarti mat adagos. Wen mat, Mare. Isaldak man mat nga rod ti ATM card ko, Mare. Ay, wen, Mare. Awan mo't lang kargana. Kan saan tayo pa'y mo't anarilisan? Panawan ka pa'y nga rod, Mare. Mapanak iti ayan ni Nana Hilda itamot laang. Tatalaga ka sa pulak ti kwarta. Sige lang, Mare. Lalaingam ti agdrama, tapno ikan na ka. Isaldak ko mati ATM card ko kada kayo, Nana Hilda. Anya? Isaldak ti ATM card ko iti 4 Nana. Ay nawaw. Amok nga adda ka asiyo iti kas kada kami amarigrigat, Nana. Awan pa'y ngamin kwartami kat naibusan ti bagas mi. Awanan ti maisaang mi, Nana. Ay na yan. No kaya't mau, mabalin apabuludan kayo iti bagas. Ay, kwa, Nana. Kwarta ko, ma. Di kunam kaawan ti isa ang yaw. Ngam di mo magkayat a bagas ti ipabulod ko kada kayaw. Ay, kasto ngamin, Nana. Adda in-order mi a half kaban, ngam saan mi pa'y anaala taawan ibayad mi. Kasta ka day. Alamot din, Nana. Awatin nyo kumati salsaldak nga ATM card ko kada kayo. Sige, 1,500 laang ti maipabulod ka. Kas makita mo, kapurpurchis ko laang itay. Awanan ti kasunhan ka. Anya ti may baga ni Mirna king kahil tabakay. Insalda na ti ATM card na, Wilmar lakay. Ay nawaw, inalamay. Wala, tama siya na kengkwa na lakay. Tunggal adda ti umay umutang kat ikam itabakay. Kaasi daw mo ngamin lakay. Awang kano ti maisaang da. No awat ti saan da,
Bagas latta ko man ati pabulod mo. Kumaa, ngam di na magkayat ti bagas. Kwarta ti kaya na. Lukas tagayam, di mo latta ko man inik-ikan. Ada ka nung ngamin ti in-order da. Awan laang ibayad da. Kasanon no saan na makabayad na kita tao. Ada mo ki di ti ATM card da iti purpose lakay. Nalakalaan kan katag-talag iti sa bahala tao. Kat amumot anarigat tagsingil. Nabasam ti message da iti group chat tayo, Marimer na. Wan mare, marilisan tayo kano inton umay alawas. Wan nga rod, iso na laang ta insalda ta mo ti ATM card ta, Mare. Kasarita taan ni Nana Hilda, mare. Anya nga iti bagatakin kwa na. Ibagata nga alaan tapay laang ti ATM card na, taag-check da sirkan, ma'am. Kasanungay no saan nga isubli ni Nana Hilda, Mare. Ay nawaw, isubli na dayjay, mare. Dayjay pa iti kunam. Aggidan tama pan iti ayanda, mare. Sikat ti makisarita ken kwa na, Mare. Nalakalaang mat dayta. Ay gayam, di mo dakdakamatin kan lakay ko ti may papan iti na isalda nga ATM card ta. No kasta, inlimad mo kanila kay mo, Mare. Wan mare, ta sigurado nga agungot dayjay no maamuan na. No okay lang ang kada kayo kat alaan mi kumapay ti ATM card mi, Nana Hilda. Ti bayad ti utang yung ay. Ay, dayta nga rod ti. No marilisan kami kat agbayad kami, Nana. I-check nga min dasar kan ma'am ti ATM card mi. Iso nga alaan mi kumapay. Ang mga no awan ti maawat mi, no awan ti maipakita mi nga ATM card, Nana. Pudno launay tinaibaga ti gayem ko, Nana. Sapay ti mairilis kada kami tinamnamaan mi nga ibayad mi iti utang mi kada kayo. Kasano nga ino saan kayo nga agbayad? Ay nawaw, awan pagdanagan nyo, Nana. Taam mo mi ti agbayad iti utang mi. Kan may saha, saan mi met nga itarayan, Nana? Sige, isoblek ti ATM card yaw. Ngam di yo liplipatan ti agbayad Urayak ti bayad yaw, ta isupay nga igatang ko iti ilakok dito istor ko. Nagbayad na kadimot laang Hilda bakay? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw, apay asaan pa'y? Awang kano kwartada lakay. Imay dalang inala ti ATM card da. Ngamen, maicheck ka no, kano awan ti maipakita da. Ang mga nusanda ang marilisan. Abangan mit mululbudan na kanda kita na tao. Saan ba't siguro lakay? Maiturod da nga taaya ti agulbud iti kas kanyak abakitan. Amumbot na kita no tuma. Narigat na kasarsarita. Anusak nga orayan lakay. Barang agbayad dan tumulaang. Apay nga itala nga nagawid kamer na ba kay? Ay nawaw, nagteksak met apila ijay paradaan lakay. Manutin withdraw ngay. 3-5 lakay. Kita ama, ang mga nukum-kumpurmi man ti pangigas-gastusam. Para iti panagadal lagi ti uping dahi ta kwarta. Amok saan na masapol nga ulit-ulitom nga ibaga? Palagi plaag, amok ti ugaling kay. Na Numakaigam kay ti kwarta, kat saan ka nga agtal na, aging ka nga agdapay ti igama makwarta. depende lat tama ngamin alakay, si kakit dimot. Iso nga rod nga adda kwarta, tapno adda gastusen tayo. Nairilis ka numit tayong ti kwarta dagiti 4 piece akalugaran tayo bakay? Ay nawaw, asino mo tinakadamagam lakay? Isu ti pagsasaritaan dagiti bagbakay ti restore itay. Nag-release da mo gaya may. Yamapay kay nga awan ti umay agbayad. Sika pa'y kitin tagparikot ita. Sapay inala damutan ti ATM card da. Kasarita mi da ibagam akasapulam mo ti kwarta. Numara na am idakit ipalagip mo lakay. Amumot no asino dagiti pinautangak. Wala, no dungag da kanya. No saan ngay? Dumngag damat siguraw. Kwartata mo dayjay lakay. Ipadas ko lang da. Yung dak masigurado ang masingir ko ida bakay. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y dalan ni Risa. Ha? Nana Hilda?
Singir ko mati utang mo kanyak. Ay kwa, awan pa'y matkwartak ita, nana. Ay nawaw, ting karim kanyak, kagbayad ka no mairilis ti kwartayo. Iso a pinautangan ka. Kumaa, ngam adamot ngamin sa bali anang musarak iti kwarta na awat ko, nana. Apay ngay akasta. No anya ti imbagayo akit agtungpal kayaw. Importante nga rod matinangusaran mi, nana. Kasapulak mati kwarta ita. Anusan nyo kumapay nga urayan. Takas na kunakon, awan pa'y kwartak ita. Aginggat ka ano nga gorayak. Idiin saldayo ti ATM card yu kanyak, takasapulan yu ti kwarta, inikan kayaw. Ita akasapulak meten ti kwarta, di kay meten makasarita ana sayaat. Di kay mat makaaw-awat, nana. Awan nga rod kwartak ita, uray labusan dak ita, awan a talaga. Ol-ol budan nakmeten. Itala ang manan nga may kadito'y isturkaw andraw. Naibos ngamin ti mantika lako ni Nana Betty. Iso nagdiretsuak dito istorya. Gusto makidi ata isupay mati mapaglakwak. Wala ta, Nana. Ayong gayam, ada ka din ni Mirna di tabalayaw. Adamot, Nana. Apay ka di. Manualawa sa asaan ang nagpakpakita ti asawam kanyak. Ada ka di basol na kada kayo, Nana? Insalda na ti ATM card na idi naibusan kayo iti bagas. Ti ingkarida iti kumari na kanya ket agbayad da no marilisyan da. Nga mawang kadimot. Insalda na ti ATM card na iti 4 piece ko na yun, Nana. Wan, idi naibusan kayo iti bagas. Na, kasano kumaamay busan kami iti bagas ket addamot ti matmatgedak uray kasano, Nana. Ay, jak ambo ah. Basta ipalagip mo man ti utang na. 1,500 dayjay. Pudno ka di nga insaldam ti ATM card mo iti 4 piece ken Nana Hilda. Asino tinangibagakan ka lakay? Kinasarita nak ni Nana Hilda. Anya? Inrason mo pa'y anay busan tayo iti bagas. Amumay, abawal ama isalda tayo nga ATM card. Bayadak to lakay. Nangusaram iti 1,500 aya. At dala binayadak nga order ko. Kun saan laang matasyak ti mangisalsalda iti ATM na lakay. Ado kami man. Ay unay kan. Kasano numaamuan lagi ti masignan ti kastangar aramiden nyo. Kat maikat kayo ti listahan lagi ti beneficiary ti purpose. Awanan ah! Kunak tumay, si kaday tamir na. Apay ka di Nana Hilda. Tibayad mo ngay. Ha? Narilisan kayo kanumatan. Wen, manulaang tinaawat ko, Nana. Nagkari ka kanyak nga agbayad ka no agrelease da. Itaan na alayo ti kwartayo, kastamanan ti irasunyaw. Agpada kayo iti kumarem. Pudno ti bagbagak, Nana. Saan mat amabalin ti kasta ah? No saan kayo nga agbayad? Agreportak kadagiti masuknan. Anya? Ibagak nga isalsaldayo ti ATM card yaw. Tapno ikatenda kayo iti listaan dagiti benepisyaray. Ne, saan kumamot akastaan, Nana? No diyo kayat nga agreportak. Bayadan nyo nga raw ti utang yaw. Tapno malpasyang ti saritaan. Nakasaritak mo laangan dahi amirna. Anya timbaga na ba kay nagbayad ka din? Saan pa'y nga maamok ama butang dahi ama i-report lakay? Di na imbaga no kaano ang bayad? Saan pa'y? Ngam siguradong agbayad dayjay. Makitak ang madanagan itay, kabayatan ti panagsarita mikait. Imbagak nga i-report ko ida kadagiti masaknan. Gusto mo't kinday, nagbutang tap nagbayadan. Sigurado, adi na lang kaya ti maikat iti dayta 4 piece. Agpadadakin kumari na ni Risa nga ulbawd. Agbayad tan mari ni Risa. Ay nawaw, apay akasta. Kasla damot pagbutbut nga, Marimer na. Kinasaritanak ni Nana Hilda, mare. Aya? Un mare, naranaak ngamin ijay paradaan idi kalman. Ay nawaw, apay ang nagpakita ka ngamin, Mare. Jakmet ngamin amo nga dagayam ijay paradaan, mare. Ay na, agbayad tan. Tano saan tapay nga agbayad. I-report na takadagiti masignan. Amangan no maikat ta iti 4 piece, mare.
Imay kami, tagbayad kami, Nana Hilda. Nasayaat ba, ta nakalagip kayaw. Uwan nana, narigat ngamin ti mai-report. Noan niya nga minting kariyaw, isaw ti aramiden yaw. Pasensya kayon, Anana. Amuyo lang nga rodan abaketak, ulbudan dakpay laeng ba. Pasensya kayon, nana. Itid yung nga rodan ti bayad yaw. Kat inton sumarunaw, di kay agaramid iti istorya, tapno laeng makautang kayaw. Saan mo't, Nana? Di ka man agindidiam mo si Kamirna. Nakasaritak nila kay Mau. Kasaan kayo makano ang maibusan iti bagas? Husto kayo, Nana Hilda. Nagulbud kami iti kumarik, tapno makautang kami laang kada kayo. Makita yo dayta nga aramid yung kumare. Ngum saanin ang maulit, Nana? Saan min nga isalda ti ATM card mi? Kasta agbuteng kayaw. Di kay agulbawd para laang iti kwarta. Tawan ti daduma maibabain, no di da kayo mutlaeng. Ay, nawaw! Di mo ulbudan tinakautangam. Pudno at ipanagulbud kat isalakan na ka. Ngam iti maminsan laang aka nito. Laglagi pam kuma aka nayon, ariribok kan panakaibabain to ti ibunga na, numaduktalan dati kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagipusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay analadaw ka nga imay si Kaid na, itay pay nga ururayan ka. Ay kwa, pasensyakan ka sinsin. Di magasakpay ngamin iti ayan ni Nana Selma. Ay, nawaw. Itangal daw tinagtulagan ta. Apay anapan ka pay laang ijay. Di ka madanagan, takontrata mo ti panagdalos ko iti arubayan nyo kasinsin. Di oray ag-overtime tapno malpas ko adagos. Sigurad mo mla ang amalpas ti panagdalos mo itangal daw. Tapno saan nakababain kadagiti bisita mi. Wen kasinsin, siyak ti makam mo. Adalakad ko ita, amumutan ti rumbang aramidam. Wen kasinsin, kabisado kunday ta. Agrubata nga rudan. Siguradwam anadalos ti balay amadanunak. Nirika ngay, Awan pa'y ti kasinsin ko, Manong. dahi ta kadila ang timparamid na kin ka. Wen, Manong, urayak la ang titangdan ko. Ay nawaw, di na pa'y inted titangdan mo. Saan pa'y nga ron, Manong? Amangan kit di no marabyan manon dayjay. Ay kat, ano saklatan ang urayan, Manong? Di bali, tawan mo ti daduma alakad ko. Siyak lang ti mangito di titangdan mo. Ha? Oh, sangaribo. Ay nawaw, sobra daytoy, Manong. Awatem kit din. Sakto lang dahi ta. Ngamin, nalawa mo ti dinalusam. Sige, agyamanak nga rod unay, Manong. Inton maminsan tumanayin. Oh, agkapi ka ba ya? Sakbay nga agawid ka. Ay, makapanuglakit din ti magmag na. Apay, narabyan ka ba kay? Wen ata inururay ko pa'y tigayim ko. Need na nga'y, diya mo makita. Nagawid din Ay nawaw, apay anagawi daw, kat saan ko pa'y ana ito titangdan na anagdalos. Inted kon. Anya? Inted ko na atamok amarabyan ka manon. Apay aman nakibiyang ka ngamin. Da kami nga rutin nagsarita. Kaasimot no marabyan na mangururay kan ka bakit? Ay kat anusan na Manut inted mo atangdan na.
Sangaribo. Ay nawaw, agasam man ta sa ngaribo. Dakkel launay mo. Di bali tanalawa mo ti dinalusan na. Di mo makita aya. Wen ngam dakkel unay nga ruti sa ngaribo. Amangan no agruam. Imayak, tabayadak ti utang ko kada kayo, anti isang. Intad da ka di titangdan mo. Wen ante, intad ni Manong Morpe, titangdan ko ang nagdalos iti paraangan da. Awan ti daduma pangusaram iti kwarta. Ado ti paggastusan, May, agbayad aklat ta kada kayo, tapno malpasan. Saan mi pa'y matkit di akasapulan ti kwarta? Agbayad aklat tan ante, naimbaglaang nga da kwarta. Mala, adakan ka dayta. Umutang aktumanan, wag kasapulan kami. Agyaman ako na, itamom ti agbayad iti utang mo. Wen atay sumatisang kaibaga ni tatang kanyak. Aywanan ti panagtalagdag iti tattao ang nagpautang, ante. Kasangay ko inton Sabado lakay. Ay wala niya. Agluto tayo man ni ti pansit Saan apansit ti cravings ko lakay? Makaumang mat ti pansit akanayon. Ay nawaw. No iso ti pakaanayan ti kwarta, iso ati mailutaw. At dati sa bali a planok. Kayat ko ti ag beach. Anya? Beach ti cravings ko italakay. Ay, awan budget tayo bakit? Adda budget ko. Ang mga no dakkel ti magastaws. Adda budget ko kuna lang aruden. Kan ibirok tayo mat Agbuk tayo iti beach analaklaka ti entrance fee na. Kasapulan tayo pa iti lugan. Di agar kila tayo. Saan aparikot day talakay? Kasangay mo inton Sabado, saan ka diri ka? Ay nawaw, di yu gayam nalipatan anti isang. Apay ko maamalipatak ngay. Magluto tayo manan iti pansit iti balayo. Agpa-beach sak antay. Ag-beach tayo mat tapno saan apansit akanayon. Adda budget yo aya. Adda siyak pa'y ti kunam. Adda budget ko antay. Imbitado kayo kini Uncle Undong. Anya nga iti pagluganan tayo no bilang laeng. Siyak ti makaamu itilugan antay. Agar kilaka? Wen, tapno saan tayo amarigatan nga agkumyot. Kasaritak ni Tata Dulpo no madamdama. Taiso ti arkilaan tayo. Wen, undong lakay. Agpa-beach ka no ti kaanakan ta. Adda budget daw? Adda ka numad. Ay nawaw. Iso pa ya paggastusan da. Iso mati kayat ni Rika. Mano tayo nga imbitado aya. Dayta ti saan ko asinaludsod lakay. Anya nga ron ti planong bakit? Sumurot ta ka na kanakwada? Wala, no awan ti aramidan ta. Imbitado ta ka numat adwa. Anya ti arkilaan da aya. Jayjip Bonovan. Mauray ano anya ti ibagada lakay. Masapol nga irwar ko man ang ti pang beach akawas ko no kastoy lang. Ay, tiyak mo't makita ni Edna. Bisin sama tante. Ang amuna ka di nag-beach tayo. Nag-message ka nung mat ni Rika Kinkwana. Nag-reply ka di. Sana kasigurado nung nag-reply ante. Basta ti ko nalibakat ko kat nag-message. Di naman tan dinakamat nung nag-reply mo no saan. Ang mga no di na nakita ti message ni bakat mo. Tinapatan kat nag-message ni bakat ka ante. Tapno awan may bagada kada kami. Wana, uray asino mat. Agsakit tinakam na no imbitado ti amin. Kat isulaang tisaan. Anya timbaga ni Rika ka bakit? Anya ko matiibaga na kanya. Ay nawaw. Unak man no sinalonsod mo no imbitado ni Edna. Aywan, lawlawagamot ngamin Ni Morphe ti kinasarita. Anya timbaga ni Morphe. Nag-message ka numot ni Rika kinedna. O kasta nga road, ang mga nubi sila nakaanakan Edna. Nalabi ta kasta lakay. Ole, paypayapayan na katika anakan tapakan. Ang mga nadanapatag ngay baganakan ka. Mangantayon samutan.
Itay pay apay payapayan da kayo kini Uncle Undong, Auntie Isang. Ay nawaw, saan mi nakita tanda pagsarsaritaan mi? Maipapanitian niya. Ay kwa, may papan iti beach. Italang ngamin nakapag-beach kami. Kasta aya ante. Agmerienda tayo nga ro dun Saan kami pa'y mabisin kaanakan? Kano saan kayo anangan itay ante? Mangan kami mabisin kami. Okay. Ada ti makan iti cottage tayo. Da kayong matan ati makaamo amangan no mabisin kayo. Aglangoy kami man mat. Okay, ag-enjoy kayo tapno sulit ti binayadan tayo. Wen ante, isumo lang ti kunak. Ngimi naman ngaminan ti singir da ita. Un nga rod kaanakan, ngumi namot ami doon. Naimbag abigat yo, Auntie Isang, kasinsin Rika. Kastamot ken kaed na kaanakan. Nay, hapayan akas tati kulay yo, Ante. Ngimisit kayo, mat. Ata nag-beach kami. Libre ni kasinsin mo, Arika. Aya, Wen. Apay asan kayo nga imay kasinsen. Nga rod, da kayo lang ti awan, kat asidag kayo lang, mat. di mi mat ammo nag-beach kayo gayam, Ante. Anya, Nag-message siya makang ka. Amang ano di mo lang nakita. Aya, kano awam mo na-receive ko kasinsin. Uray kita ti inbox ko. Ay, awan amok dita. Basta siya, sigurado ang nag-message siya kang ka. amangan mat no saan naisend ti message mo iti kasinsin mo kaanakan. Na-isend, ante. Na-delete nga minan, iso nga awan ti maipakita kada kayo. Apay masapol ngagpamarang ka si Karika. Ay nawaw, agpamarang mat asasawab morpe. Di ko nam kanya kat nag-message ka ni Edna. Ngam di da kanumot ammo ang nag-beach tayo. Ha? Nakasaritak ida ka ng kal. Ni, awan amok dita. Agin dadamag kapailaang no apay asaan da anapan. Kat saan damot gayam nga ammo, ta saan mo ida nga inimbita. Apay, gaputakas jay ti kasasaad da. No imbita ag kadiida kat adang laang ti may tulong da. Tumulong da kadi nga agbayad. Amangan mo no libre laang ti kayat da. Ay nawaw, anya a klase ti kapanunutan da ita. No awan budget, wano saan mo akayat amay ranod da, idiritsum ka nakwada. Di ka agul-ulbod, tad adang agsakit tinagamdakan ka. Nag-text ni Manang Salud lakay. Agbakasyon da kano dito'y Pilipinas. Ano? Itaabulan kano, iso amapantayon to iti balay. Ang mga nagpartida iti baboy. Sigurado da italakay. Adda kwarta da gijay. Mayat siguro ti trabaho na ibalasiw taawan niya. Una, saan da nga agbayag ijay no awan tinatalga da pagtrabahuan da. Nag-text ka din ni Antim Salud kan ka Edna kaanakan. Wen, Ante, agbakasyon da kano. Mapantayon to no sumangput da. Ibagam kan tatang mo. Wen, Ante, kaya't launay ni tatang tanabayag mo't idinaudi nagkikita kayo nga agkakabsat. Wan nga rod, nasurok alima atawon samutan. Anya nga iti pagluganan nyo, Ante. Aglugan tayo iti jeep kaanakan. Saan tayo mat nga umanay iti tricycle ni uncle mo? Kan saan mat amabalin ti tricycle ijay ayandaan Tim Salud? Ay, wanan niya. Hawan mo ngamin nga agpaiso ti makitak at tricycle ijay, Ante. Ibagam kan manong mo klaro tadagasan da kamin to ditoy. Sapsapaan tayo tapno saan tayo amarabyan. Wen, Ante, ibagak to kanitatang. Sa dino tinapnapanan nyo, Auntie Isang. Talual daw nga awan kayo dito'y balayo. Iti ayandaan Tim Salud. Saan kayo mat nga imay? Ay nawaw, nagawi din ni Auntie Salud. Wan, nagawid da tagbakasyon da kanupay. Awan kayo mat kan lakay mo. Uray awanen ani manang Susana kat imay kayo kumamot latta.
Saan mi nga amo nga agawid gayam ni Auntie Salud ita? Nay, saan na nag-text kan kaya? Saan, Ante? Anya, Naimbag pa'y ni Edna muna. Siyakla ang samad ti saan anapan. Sa urmot ni Ante. saan gayam nga amo dari ka nagawid ni Manang Salud lakay? Aya, Wen, isumot ti ko na itay. ang mga nalipatan lang ni Auntie na tinag-text. Ay, jakman amo lakay. O di, sumanon ti pagsakitan tinakam na. Sigurado na ita lakay. Saor ni Auntie Salud kunanan tupay itay. Si kalapta ko man atin ang ibagakin ko na. Mabainak mo't may mayat no ni Manang Salud ti mangitext kan kuana. Amangan kit din no sakpay ti maisyo. Amok ni Rika akaanakan ta, bakit? Sigurado kasakitan naman ang data. Napadasan na mo't na ti kas itinaramid na kinied na kasinsid na. Kas jay mo't laang kat tinaramid na kinied na idinag-beach tayo. Apay adiyo imbagbaga nagawid ni Auntie Salud, Edna. Ay nawaw, ti amo may akat nag-text ni Auntie Salud ken ka kasinsen. Napang kayo adakda kayo lang. Ay nawaw. Ne, hindi ka agungat atawan amok dita. Amok kayat yu abukudan ti pasarabo ngayon sangput da. Isu akasta ti inaramid jo. Ay na, saan apud no dayta? Saan kami nga agbibisin iti pasarabon niya? Amamukan, Edna. Amok launay ti ugalim. Naa, siyak pa'y gayam ti nakabasol ita. Ni Auntie Salud ti i-message mo saan asyak ti umay mo apaan? Timmangsid ka. Ita, amumon tirik na no saan da kaapagan ano ti kabagyam. Idi siyak ti nangaramida may ti kasta, nagululi makaklaang. Ita ta napadasang mag, nagado ti saong kanya. Ay, mabusurak launay kadagita kabagyan. Ay nawaw, apay manan. Nagawid mo gayam ni Auntie Salud. Aya, Won, napandag iti kakasinsing ngam didak mo inayaban. saan ka niya nag-text ni Auntie Salud kin ka? Awang matitiks ni Auntie kanyak. Ay katbayam Sa urmot ti kasjay Apay nagsakit tinagam mo, kastamot ti aramid mo. Anya, Ita, sa bali mo't a tao, tinangiparik na iti aramida miti pada matao. ay agtal na ka man. Pudno, saan nga minanasaya at tagpamarang? No kasangsangom na iti kabagyan niyo, nakasingsingput ka kanumot kan ni Edna. Agam no da kayo laang, madlaw akaguram di tao. Alawanan, basol kun. Saan kami na may parbang tikas di atratom iti kabagyan? Ure mamirmiraot, itratom laptamot iti nasayaat Ay, nawaw! Napobreman kan nabaknang, rumbang nalaang mat at ratwam ang naimbag dagiti kabagyam. Ngamin, dayta tinasayaat asursuro. Kang runaan iti amin, isu ti pagragsakan ti Diyos anamarswa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumnge. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At nabayadan mi iti pagadalan nanang. Ay, nawaw, manan. Masapol ngagbayad ako nanang. Nakababayin ti may mention iti group chat. Urayam nga agswildo ni tatang mo. Awan kwartayo di tayo nanang.
Awan kwartak ita. Damat trabaho yaw. Manula ang matiswildok ijay ngay. Inton katapusan pa iba't ngagsweldo ni tatang. Ano sa mga orayan ti sweldo ni tatang mo, tawan ti kwartak ko na. Ni tatang la kanayon ti agbaybayad. Kat agpada kayo ba't ngagtrabaho nanang. Di mo papudutan ti ulo, kat bigbigatan. Sika, Jake. Noan niya ti imbagak, iso ti aramidon. Agkapikapay lakay. Ayaman akbakay. Anya ti kayat mo, kamuti wano tinapay. Kamu tilatang bakay. Ibusam day ta. Ay gayam, nagswildo kayo kaday. Way, Mutoy nga rudan ti swildong, tasyak ti mangi budget. bayadam ti utang tayo ti store ni Nana Petra ah. Won, ti swildo mo lang ti pagbayad ni Jake iji pagadalan. Sika ti makaamaw bakay. Amok ang nalalaing ka nga agi budget, tas sika ti babae. Kasta no adda ti swildong, irimit mo kanya. Sipod nagkasarta kat sika ti mangiduldulin iti kwartata. Mala, awanan ti adu asao. Mutuyan ta kwarta, ta ang mga numaksayan pay dayta. Ano sa maun, naday talang ti sweldok ita alawas. I-budget mo pa ilaan. Hello, Api ngay talang nga sinong batang ti awag ko manang madilim. busy ak ngamin itay. Apay kaday. Naibusan ti agas ni nanang. Ay nawaw, naibus adagos. Kaano lang idinangipaw itak iti kwarta keng ka? Naibus nga rudan manang. Agraman bagas mi awanan. Amumot asipod na stroke ni nanang. Kat saan akong anak katrabaho. Tawan kadwana dito'y balay. Oo, sige. Mangipaw itak manan iti kwarta nga igatang yu iti masapsapol ni nanang. Asino tinagbiyahe ita? Ni Tata Ernie. Okay. Ni Tata Ernie nga rod ti pangipaw itak. Di mo liplipatan manang ah. Tatilaang ipauit mo tinamnamaan mi kan nanang. Wan, ipawit ko inton madamdama. Agdigo sa kaun ta agpasintro ak itamat laeng. Asino ti mawag. Kasla kwarta man ang ti pagsarsaritaan niyaw bakay. Nilo siya akabsat ko ti kinasarita. Apay kaday. Anya ti imbagana. Kwarta manan. Wan, gumdi ka madanagan. Tasaan mo't ati kwartam ti itited ko kadakwada. Anya, Ti kwartaan nagrigatak ti ipawpawit ko kadakwada. awan matimbagak bakit? Amok no anya manan ti pampanunutom. Awan dakas ngayon sawang ko. Ununaan ka ta narigatan. Amangan no sa bali ti panunutom. Diyak kayat ti kasta kulas. Agsalsalud-sudak lang may. Apay akastamot ng ti panagsasaom kanyak. Defensive ka launay may. Pumutangak man na Petra. Ay nawaw. Sa inyo pa'y matabinayadan ti utang yaw dito'y isturkaw. Saan pa'y anabayadan, nana? Saan pa'y? Ti kunam kanyak kat agbayad ka no agsweldo ka. Ngamawan mo. Ne, apay ay. Imbagak mo't ka ni bakit ka. Abayadan na ti utang mi ka na kayaw. Amangan no adda sa bali anang usaran na iti kwartayaw. Oh, na yan ni Madeline. Anya ko mati utangam ay ah. May sa dosina nga itlog kumana na. Sige, pautangan ka. Ngam di mo liplipatan ti agbayad ah. Una na. Di kayo madanagan. Tano agsweldo ak. Idiritso kong naibayad ka na kayaw. Mabiit laang nga raw da isupot ko ti itlog nga utangam. Agyaman ak unay na na. Apay matakas niya tinaramid mo bakit? Anya manan ti kayat mo asawan kulas. Di mo timbagakin ka, abayadam ti utang tayo kan Nana Petra. Kasano ko makabayad ak tat manula ang matiin rimit mo akwarta kanya. No 3,000 day jay. Day tangarod kat. Anya laang mati umanayan ti 3,000 mungay. Gimata ak iti abasto tayo. Kan inted ko ti pagbayad ni Jake iji pagadalan. Ay nawaw, kunak no ninayunam may. Adamat sweldaw. Adda tinangusarak iti kwartak. Anya, Amok nga ammum dayta. o na yan bakit? No da kwarta ti pamilya tayo. Ngam na da kwartam, kukwam laeng. Apay nga yakasta. Api nga na di yung binayadan ti utang tayo na. May sakamot, Jake. Isa matitirik na ni tatang kada kayo. Takasta ti aramid yaw. Mano atawan mo't ngamin nakasta kayo. Nawa masiguro mo't na.
Awan amok a basol ko, iso adi ka agsao akasta. At basol yun na nang. Nung itatang tiyad na kwartana, kwarta tayo amin. Nung da kayo tiyad na kwartana, ibagayo a kwartayo lang. Apay nga niya kasta kayo. Wan ata ni tatang mo ti padre di pamilya. Agpa na kayo lang ba't nga da trabaho na? Mukas di kumakat pag tinulungan nyo bayadan ti utang tayo. Na Mukas tamot karamidan ni tatang, maragsakan kayo nga ta. Sigurado asaan na nang. Ang mga tumayab amin na plato di tibalay. ay, di ka agpakalaeng, tawan ti amom, Jake. Naalam ka di timpaw it ko a kwarta. Un manang, naalakon. Gimatang ka ka di iti agas ni nanang. Nalbasan manang, kimatangak matlaang iti bagas ni. Nasaya at mangarod no kasta. Kaano manan ang makapawit ka manang? Ay nawaw, kaipaw-paw it ko lang. I-advance ko lang manang. Di ka madanagan, ta sa anak mo't ama naglipat. Tunggal maalak ti sweldo, kat mangipaw itak magkada kayo. Nagasa takunay, dadakabsat ko akaskan ka. Agyaman akunay manang. Awan anyaman na. Agpakada ako, tagawid akmutan. Kasla agtudo, kat adda akpay dito ayan ti kumarek. Tangdan ko bakit? Naa, daytoy laang titangdan mo lakay. Buwain, Panagkunam ka di, kat umanay daytoy. ano sampay lang ang anayunan Amumay na makitang tangdan at langit Naibusan ti abasto tayo. Agraman allowance di putot mo nga agad-adal. At damot kwartam, nayunan pa lang bakit? Ada na kay planuan ti kwarta. Ay nawaw, italaang mo't akurang titangdan ng nyawat ko kan ka. Saan ang mabalinti ka sa kanya, kulas? Anya, Agbirok ka pa iti daduma a sideline mo. Numasapol anayunam ti trabaho, tapno agbiag tayo. Aramidem, tasika ti padre di pamilya. Sa anak anatuloy ang nagpasentro ita, ading ko. Ay nawaw, apay ngay manang. Wan ata nagapa kami kinlakay ko. Apay mat. Amo na nga do ti paggasgastusan may. Dayjay lang ti inrimit na kanyak. Amangan no nagastos mo ti kwarta nga ipauit mo kumakada kami manang. Di ka madanagan, ta saan ang mapasamak dayta. Kwartak mati paw-pawit ko kada kayo. Awan bibiyang Nicolas iti kwartak. Agyaman nakmanen manang. Maipauit mo nga tati kwarta no bigan. Word, urayim no bigat, ta ipawit ko. at damot gayam kwartam bakit? Anya ko maitano adda. Apay nga ruta nagaduti sa Omi di ba city in remit ka? Nangag mo tinagsaritaan mi iti kapsat ko. Buwain, Kat, nasakit tinakam mo, tatumultulo ka kadakwada. Nasakit tinakam mo nga dati kwartang ipaw-pawit ko kadakwada. no isuda, ada kwartam. No gastos di ti balay, no gastos ti anak ta ija pagadalan. Awan maitid mo. Ado kayo mo't nagkakapsat. Apay asuluan ti responsibilidad yo amay. Saan adakas no kayat ko ti tumulong iti pamilya. Amok na ita. Ngam ibagam kumakadag iti kakabsat mo tapag titinulungan yaw. Tapno saan lang si katinamnamaan da. Indam kayo nga kakabsat, saan ka day? Di isuro kulas. Sa anak akasken ka nga imot kadag iti kakapsat mo. Saan nadakas ti tumulong kadag iti kakabsat kanadakkel mo? Ngam no kastoy nga agbisin mo ti pamilyam at ako mamot ng limitasyon ti panagtulong mo Anya tinagsinong bata nyo iti asawam. Nangag ko nga dito'y istor ko. Paritan nakatumulong iti pamilyak nana. Ay nawaw, apay ka no. Naamuan na lang amang ipaw-paw itak iti kwarta iti kapsat ko. Kasta una yan ti pungtot na kanyak. Na, apay ngay akasta mutan. Saan mo't akasta ni Kulas iti Dakkel ti nagbaliwan na nana. Amangan no di mo mo't impalawag anay bagkan kwa na. Uray anya pa'y apanang ipalawag ti aramida. Sigurado adi na maawatan dayjay nana. Alabay am takasaritak to ti asawam. Wan man nana. Bagbagaan nyo dayjay. Isu ti lalaki, ngam isupay lang ti kasjay. Agsarita taman pa Kulas.
may papanitian niya, nana. Tinaibagan ni bakat mo kanyak itay kat paritam kano at tumulong iti pamilya na. Pudno ka day, Ay nawaw, sana kasta, nana. dakas ti agul-ulbod. Incomplete siguro manon ti istorya na kada kayo. Isa na misinterpret dak. Anya, Kastoy nga may, nana. Nakaungetak na nasakit tinakam ko iti asawak. No da kwarta mi amin na jay. Ngam no iso ti ada kwarta na laeng. anya, Dahil tatipon no, nana. Nasakit tinakam ko, ta ipawit na amin ti kwarta na iti pamilya na. Awanan ti mabate, pare ti pamilya mi. Inton ma-short ti budget mi. Agunget, ti kayat na pa ikat 2 wano talo ti trabaho. ay una yan. Di namot nadakamat kanyak ti may papan kadagita abanag. At least tita, kompleto ti istorya anang ngagyaw na. Nakasaritak ti asawa, Madeline. Binagbagaan niyo ako, manana. Saan ko abinagbagaan? Ta si kamot gayam ti ayan ti biddaw. Anya, No adda tangdan mo, mangibati ka kumamot iti para kada kayo. Saan mo nga ipaw itamin? dakas gaya man ti tumulong iti dadakkel ita, nana. Pagsasaritaan nyo nga agkakabsat. No adda kasapulan ti inayaw, tulungan da kayo tapno awan maibaga ti asawam. Nang runa no kurang ti sweldo ni Kulas apagbiagan nyo. Anya nga tanabagas kan agas langan ti pawityo kada apaw nanang. Agpakalaing kaman ngaminan, Jake. Suggestion lang man, masansanbot ngamin nga agpawit kayo ti kwarta kada kwada. Sigurado kayo kaday ani apong ti papanan ti kwarta nga ipawpawit yo. Ha? May mayat latamot ano agas kan bagas. Tapno sigurado ang mausar ti kwarta iti nakaiplanuan na. Adda nga agpayso ti puntom, anak ko. Kan ano kayo agkakabsat, husto tinaibaga ni tatang. Pag titinulungan nyo kuma, tapno saan ka amadagsanan unay. Kan tapno at damat ti pare ti pamilya tayo Agong unget ka kade? Wala, taapay kastoy mo timpawit mo. Kasapulan ni nanang dagita, saan kade? Kwarta ti kasapulan ni Nanang. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko no igatang yung tumot laeng. Basta, kwarta lang ta kuman ti impawit mo. Agpudno ka man kanyak. Ni nanang ka ti agkasapulan iti kwarta wenno sika. Ay nawaw, ni Nanang, Manang. Metlagayam. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko. Agarami dak iti group chat tayo nga kakapsat. Apay mo't ngay Manang. Tapno tumulong dagiti kakapsat ta iti gastos tayo. Masushort kami matan dito'y balay. Masapul nga at titinulong tayo. Naibus manan ti bagas kat awan pa'y sweldo. Adda kwarta klakay. Siya kunti makaamo agumatang iti bagas. Ay nawaw, sigurado ka kaday. Wen atap no adamat ti sirbik nga asawam. Ay, agyaman aklaunay bakit? Pasensya kan akadagitin sawsawang kukeng ka. Nagkamali aklakay. Awanan kanyak na jay. Tinapatag kita kat nakaamiris kan. Agyaman aklaunay ta maawatan nak. Husto ka lakay. Saan adakas ti tumulong. Ngamsakbay at tumulong. Siguraduhan tayo asaan nga agbisin ti pamilya tayo. Saan kayo matin nga agap-apakan tatang nanang? Nakita nga agsarsarita kayo itay. Wen ata nasaya at kami manen, napakawan na kun ni tatang mo. Nasayaat mo ito kasta nanang. Huwag gayam, ada project ko. Manuti ka sa pulam, taited ko. Ada kwartam nanang. Ada nabati iti tangdan ko. Kung naklakid din ay bagayong orayok manan titangdan, wano sweldo ni tatang. Manuti ka sa pulam aya. 200 lang nanang. Siya kundi mang ted. Sigurado nga awan pa iti kwarta ni tatang mo, ta saan pa yan nagsweldo na ijay. Ay nawaw! Saan adakas ti tumulong kadagiti dadakkel tayo? Kastamatan iti sabali a tao. Ngam ada kumamat limitasyon na. Saan mat adakas ti tumulong? Basta saan kumamat nga agbisin ti bukod tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.